Hari uguterana amagambo hagati ya Israel na Loni ku basivile bakomeje gupfa. Ibihugu by'amahanga ndetse n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu yakomeje kotsa igitutu leta ya Israel ku bikorwa byayo muri Gaza biri kwibasira abasivile, bituma igisirikare cya Israel giha umuryango w'abibumbye amasaha 24 yo kwimura abo basivile, nubwo uyu muryango wabifashe nk'amananiza. Ibi Israel ibitangaje mu gihe ikomeje kwitegura igitero cyo ku butaka kizakorwa n'Abisiraheli bazinjira muri Gaza bahiga bukware ahakekwa hose umurwanyi wa Hamas. Kugeza ubu mu majyaruguru ya Gaza abahatuye Israel yamaze kubafungira uburyo bwose bwabageza ku biribwa, amazi, umuriro n'ubuvuzi. Kuri ibi bihano hiyongereyeho ibisasu bya Israel bikomeje kwisuka kuri uwo mujyi bikarushaho guhitana ubuzima bw'abasivile b'abanyagaza. Imiryango kandi mpuzamahanga yita ku burenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch n'indi itandukanye ndetse n'umuryango w'abibumbye basabye Israel kudashyira mu kaga ubuzima bw'abasivile badafite aho bahuriye n'ibikorwa bya Hamas. Perezida w'igihugu cya Brazil Luiz Inácio Lula da Silva kuri ubu akaba ari we muyobozi w'akanama gashinzwe gushyira umutekano muri UN kuwa 12 yanditse kuri X ati: "Nagiranye ibiganiro na mugenzi wanjye wa Israel Isaac Heriza kugezaho icyifuzo cyanjye cyo kugira ubumuntu ku buryo bareka abantu bashaka kuva muri Gaza Strip berekeza muri Misiri bakagenda mu mahoro." Hamwe n'ubundi busabe Israel ikomeje kwakira buri n'ubw'ishami rya Loni rikorera muri Gaza buyisaba kurengera abasivile. Igisirikare cyayo IDF mu gitondo cyo kuri uyu wa 13 Ukwakira 2023 cyahaye umuryango w'abibumbye amasaha 24 kuba wamaze kwimura abasivile barenga miliyoni n'ibihumbi ijana kugira ngo badakomeza kuburira ubuzima mu bitero biri kugabwa kuri Gaza. Ibi ariko umuryango w'abibumbye wo nubikozwa kuko uvuga ko ari nk'amananiza. Uyu muryango uravuga ko aya masaha ari make cyane ndetse ko kwimura abantu bangana gutya ari ibintu bidashobora koroha, kuko ahubwo bishobora gutuma abandi benshi bahatakariza ubuzima. Bati kwimura abantu bose ntibyashoboka bidateye izindi ngaruka. Loni ahubwo yo icyo isaba Israel ni ukutarasa ku basivile bari aho ishami ryayo ryita ku mpunzi ryabashakiye, harimo nko mu mahema no mu bigo by'amashuri. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa dukesha iyi nkuru AFP byatangaje ko ADF isaba UN ko abo baturage bageze kimwe cya kabiri cy'abatuye mu ntara ya Gaza bose bavanwa mu majyaruguru y'iyi ntara bakajyanwa mu majyepfo. Ku rundi ruhande ariko umuryango w'abibumbye ishami ryawo rishinzwe kwita ku mpunzi ryakoreraga aha muri Gaza UNRWA ryo ryamaze
kwimurwa ibikorwa ryo ryamaze kwimura ibikorwa byaryo mu majyepfo y'intara. Kuri X yunirwa ikagira iti turahamagarira ubuyobozi bwa Israel kwita ku mpunzi zose twasize mu mahema yacu mu bigo by'amashuri no mu bigo by'amashuri. Kugeza ubu imibare itangazwa ku mpande zombi yerekana ko ku ruhande rwa Gaza nibura abantu 1,400 aribo bamaze gupfira muri iyi ntambara. Ni mu gihe kandi ku ruhande rwa Israel ho abamaze gupfira muri iyi ntambara barenga 1,200. Bakunzi ba Excellence TV, nanga dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Tubashimiye uburyo mudahwema gukurikirana ibiganiro tubagezaho n'amakuru ya buri munsi. Ibikorwa byacu nakagaruka. Ciao ciao.